tunlaya Mizoram social media abik takin Facebook le WhatsApp lama kan chaina sat ber chu nimin January ni som pathuma kol ku khomi puiten Chief Minister Puandum Sina anlo mo thu hi ani ome National Highway number 6 selling to zo khathar road hi tuna hen lai mek ani a chu chuan tuna kol ku khuwa mek kong sa hi a helin kol ku paltang lovin mundanga akal don ti an hriatin kol ku mi puiten an khotlang tan thalo an ti a chuwang chuan kol ku mi puite hian Chief Minister hi Puandum nen anlo muak ta ani National Highway number 6 hi selling atanga zo khathar pan na tur ni in NHIDCL company 10 an thok meka hemi chungchang hi kol ku mi puite hian an khuwa to tir nge an do wangin atira tangin survey tran lai tangin Chief Minister tele NHIDCL company te po mu in he kongin an khuwa atlo ve theina tura tan hen na satakin an lo be to thina chumi ni wang chuan Mizoram media lian pui puya te po ko kul to tur angin thu athang mana chuti lai chuan survey result te lo chuakin National Highway number 6 hian kol kul to lovin kol kul khuwa hi kongpui atanga bypass rota tlo jok tur ni in aron tar lang ta chu kol kul khotlang mi pite tan hian hriat thiama harsa a hetiang hian an lo ti ta ani he kong chungchang an lung oilo wang hian January ni som phat khan joint survey nei turakal khozol additional DC le a ho te chudul te daya lo dangin kol ku thalai pol ten an lo ho tir to nge a January ni som pathum sang ni som ni pakata khan Mizoram Chief Minister Puzoram thanga khozol to tur akal chu kol ku khatlam puiten khodai waisai restaurant bula lo mokin an thil du te an lo thlena NGO coordination committee tenen hian waisai restaurant a ngun taka anin kom ho nuwa Mizoram Chief Minister Puzoram thanga hian National Highway number 6 in kol ku khuwa a hel don lova apal tlang ngei don ani ti in ashil ni in an soi hemi chungchang Facebook le WhatsApp lama post ani atangin soi sel na le comment atam ngal le a mi ten athenin nu izata an la lain athenin kol ku khuwa demna na satak an neya social media kan ti dan ngai te in comment a kol kul demna tam tak comment nu izathak te a online comment ro tak tak ngei om tak taka comment te atam hle chuti lai chuan National Highway chungchang a len rual daily editorial hian thadeu mai inaron ziaka ilo ngai thla ila len rual daily editorial hian ti hian thu aziaka National Highway number 6 selling to zo khathar in kol kul atlo don lo ni a hria in kongkal le tur survey tu te an lo dang kir ti te CM chumi puin pondum nen lo mokin an khwa National Highway tlo tiran du thu an lo thlen ti le CM in kol kul chu National Highway na tlo don ati ti thu lo ri a mithiam jok ten kongpui thajok kan nei theina tura akal dan turan duan ti danglam tumna hi a om fova a poivia wani National Highway hi khokar kong satlia ani velova athlen tur mun khuwa bituk ne ruwa manani a chumi in kara khom te tlo ngei tura ruwa man ani kher ngai lo National Highway hena tumber chu kongpui grade thale nai the ang berasiam ani a chu chuan hun heklo a mang tu ta na sen so tlem ol samna thlen sak atumani kan khokong nilo kan khuwa po tir kan lo tum tlat zel hi har sana thlen tu ani a selling to zo khathar National Highway po hi zo khathar tin zone ani miao awangin champhai le khozol po apal tlang chuang lo mani khobil chau ngai tu a ramhasona ti thon op thin hi ngai zam mai chi ani lo National Highway in kho chunga pal tlang nin omzia hi kan la hra chiang lo ani mai thaya truck le motor tlan na jong hian khuwa an ti changkang lova kong an ti chema a noksak mai an ni ti hriat lo wanga National Highway an khuwa le tir du ani mai thei khopui lianami te chuan National Highway hi an khuwa tlo tir du lovin bypass an siam zela aizor tu tuipang kong Japan poisapu ka lai me ka po hian ser chip khuwa le long tlai te po a hel don KMMTP kong po hian khoi khuwa ma apal tlang lo long tlai atangin zo chachua ramri apan ding top mai di khothang lampo leng pui thlen hmain leng telama ma mit khuwa ding takina pan maya
kong nei pha emani tuna selling to zo khothar kong lai tur hi economic khi rana kong zon ani a tun ma BRTF kong sipai phur vel na tura khuwa atam thiang ber tlo tir tumang kha ani to lawani ti hi kan hriat lana poimo rem lova khop kong puin tu te khuwa emo kan tlo tir ram awangin kan concrete ati chia a ki koi kuala kong atlo lova athui pha bok engineer rolin an ruam mananga kong kaltir mai hi kan ti tur zok chu ani ang tuna chuan khotin po tur konga om sanga chu PMGSY kalkong rural connectivity anti te hi anni national highway ro chu mun big pan kong pui ani wangin akara khotin po tur ani lova atuk nai le rem chang thiang bera siam ani thin ti in aron ziaka Landwal Daily editorial hi aziak thakop mai he thu hi post ani atangin kan ti dan ngai te bokin komena nei za thak le nge om tak taka comment mu tur tam hle a athanin ko ku khuwa tranzonga an comment line athanin deu so le duam compensation mu do wanga he thil hi lo ti ni a sine te po atam hle a athenero mi ti lim comment thatak tak te ani thung national highway hi kalphung danglam de ni ani a khuwa paltang tum ain apan lam rang taka thlen theina atum top maya he hi khovelina tuna kalphung ani mek ani a chuti lai chon kolkul din manero hriat thiam puan ngai hle national highway hi tuna kolkul kong omsa aina zau jok daya a grade a thafe jok poka tuna po sumo pathum arwalin antlan ngamani a hewang hian zinmi tam takin an zo don ti achiang ani he hian zinmi te be chana sum lalut nasatak kol ku khuate ezon na hin nasatakin ngong dona hotel le bazar thu te sum lak lu chu atla hniam rok mai don ani he kong chung chang hi assembly session khan bial to MLA puthang moi zo na achana khan chief minister in a soi chiang tok to view maya national highway hi khotlo turani lo thule khotlo tura kong plan omsa chu PMGSY in a tho thin thu te po asoi nge ani tuna ko ku mi puiten an lo mona hian ko kula po nge tur thu asoi le tamai sia amakhle ani kan chief minister hian thu hi atiam de zung maya tuna thu tiam po hi oi tur nge oi lo tur ti hriat thiam har hlea ama hi biak nuam tak ani rolin athu soite phak lo ani zeu thina politic fiam thua pheichon putiam zela ti te point an soi thina tuna ko ku khomi puite an lo muana a athu soi ko ku khuwa atlo nge tur thu asoi po hi national highway hi akwal don ti na nge bypass road in ko ku li thathakin atlo don ti hi achiang lo khop maya chawangin ko ku ta mi puite tan hian ko ku lut nge tur chuan pu kan chief minister puzoram thanga thu soi hi han in nga mai ngam na chi ni in alang lova nasata ka bo zui angai na rin om chuti lai chuan national highway a hian eizon na lo chethut po ni se ami chengte mitam tak anin son thla anga dor te hongin arem chang laya mun an ju siamanga chudrang chuan eizon na tam tak alo piang thei thowa hemi tangai tu chuan le national highway kalphung shim han thlir hian ko ku khuwa hi alu arin omlova ko ku khuwa alu dan tur hi bypass road ani zok arin omani